ngashigi card reading haipeta yengase ko akhoi rashigi matungina card reading se ko haidi rashi 23 sigi card 23 lokthokjarage ko lokthoktoriba card 23 sidagi amamam ishagi mapa do picture roga yengase ko ahamba sida leire ko adagi ani shuba sida leire ahum suba sida leire adagi mari shuba ko mari manga taruk 23 ko lokthokjire ko taruk taret nipan mapan tara Taramatoi, trying to go. Mesh ko ahambagi mesh rashi gi ngase ko mesh rashi gi na kari energies lake kari message lake ngasi gi damakta ko mesh rashi gi ahambai se hai tar ko haji problems ngai dei tholak po oina oi ko problems hara ga di nuai ta ba khota ba myam ma lei ba ko do du dagi ai do tholak pa tapna haji phagalak pa dumai taroga lai ko sejena mesh rashi gi se ko brisha gi sina musilai second gi jamul le ko phata ba wakhan myam ma khanjal laga lei ba do dumai na oina oi ko se lei se ko haji wakhan se haji ko phataw di gi ka myam ma khalaga kholaga dumai taroga lei ba oina oi se sina khoi gi brisha rashi gi ko matangi mithungi sina hari thaba ma chatke tauge haina khaliba poto chatlo aina taw matamda kana gani na hai ko seda ko mithun se ko next sina hari karkat ki sina amuk leina ko hari isha se hazu ji leiri ba mayam lang ba khot pa mayam se leiri ba mayam se dagi hari thadok ning bo dong kha lab na kadai dono ma shanti da leining ba gi type ta ma tawre ko ngasi sina khoi gi karkat rashi gi oina haraga di ko next singa rashi gi oina hari paisa nu sa gi kai gi oina haraga di ketang financial problems kum ba kai ngasi oina hari paisa gi kai gi matha ka tang sabe ai ko pi ga da bo lakada bo ro ko ama ko kena gi se le ko ithanda le yo hadi mayam dagi loina cut off thoro hadi ngasi je isa ithanda engonda ga matam pi bodo me time and hires ne ko adu maina tawraga adu ni ko sida le se ko hadi khoi gi keno se ko keno gi oina ko khoi gi kari kaina rashi gi oina mathangi ko tula rashi gi amu se lai je hono ko yamna hona ga da matam ne aina honariba aina hoji gi honariba aina tawriba kholi man se lem na tama hoi ko next ki ko hadi break ki ko oina la ise khudong chaba gumba lakpa de ngonda hai tar khudong chaba hena lakpa kaino ma phaba chang ba kholakpa adumai taroga lai ko sesina ko ye bridge ki lere ko dhanu gi sinam le no ko any kaino ma hai aina ningi ba aina pam poto hai di phangu la o haina adumai tar le bu manifestation gumba ta o adu duna su hena kana gani ko ko makar sina mu le no ko hai di thaba ma taw matam da guidance ama follow tawraga dum tobiyo ko hai di mi amagi kai ama hai tar ko proper guidance hai tar oja guru dagi gyan lobani khangde amani khangde amai tar ko sesina ko gi kaino gi lere ko makar gi le ko hari kumbagi oina sile afaba chango natraga hari masak thokpa pot kumba la o masak thokpa pot ama hari jiba panbo ama oiro ko adumai taroga changak palak pasu oiri aduga aina hona jagi ba aina tawgre ba kot kriba adumba mayam dugu result kumba kai kumba lak pasu mai oiri ko sisina ko gi kaino gi ore ko makar rashi kumbagi oina hara sida hari problems ending oi bodo silai je ko hari leirame ba nungai taba ko tamam do lotion ba di end tok thok pa dumai taro lai ko sisina ko gi kaino gi lere ko hari kumra shi kaino glass ki ko min rashi gi le ko ado sida lere ngasi gi oina ko rashi gi matung ina tarot card reading ma ko thank you